Heoi, kei ngā ngutu tonu o te hunga tōranga pū, te pire takutai moana. I mua taua pire i te whare pāremata mo tōna pānuitanga tuarua. He pire i tīmata mai te whakapōrearea i te iwi Māori i raro i te rōpū reipa i te tau 2004. Taima i tēnei wā, ko te rōpū nahinara ahakoa i tau rātau ki roto i tā te pāti Māori e hiahiana, kia pīrahia te pire nei. Ko te titiroa ētahi kāre tonu he kiko e ahu mai mo te iwi Māori. I nā te pātai ki te minita whakatau tiriti a Crispin Nathan, me nā ka tau tēnei take i te taite e tū mai nei. Well, let's wait and see. You're asking me to be a prophet, and I'm many things, but I'm not a prophet. Te rāno hoki ona whakaaro mo te hikoi, kua tīmata nei ki te hiki te mana o te Māori i roto i tēnei take. I think there are about 5 or 10 who have left Kaitaia. Whether it gathers momentum as they march through the towns, we'll wait and see. Tāpiri ati ki tērā, mena he māharahara anō ōna ki te taima i te rōpū nei ki nā tepe o te pāremata i te wā pānui i te pire. Good question. I don't know. I think that it all depends what waylays them as they travel down the island. E ki te ai mena ka ia koe te mana, ka tae e koe te kata, mo te hunga e whakaheana i tēnei pire, he hohonua ki te kaupapa i tērā. Tini Molyneux, te karere.